بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای به نهایت گرامی، امیدوارم که در هر جا باشین جور صحتمند باشید و ایام به کامتان باشد و همچنان شما را خوش آمدید میگم به یک درس جدید ما که از آیه 89 جزء اول قرآن کریم سوره بقره شروع می شود. آیه 89 الی 95. دوستان، ما یک بار به صورت هیجگی میخوانم، یک بار دیگه به صورت روانی. بسم الله الرحمن الرحیم. بیوم زبی سند سامیم شند مش بی سامش تیز تاری وزر و تار و بیز بیه زهی بیه لفن ز انف بشفو سند ساهم بشم انفو ساهم الف یز ای و کف ز یک بشفوری و بشرو ای یک فورو بیز بی میم الف ز ما بی ما الف ز ان زیز سلام لم زلال ان زلال لم زلاه بشو لاه بیو غین ز باخی الف تو زیان باخیان لفی ز ای بشو نون زیز نز زیز زیلام لم زلال ایو نز زیلال لم زلاه بشو لاه من زمین فیوز تفاز لم زلیه زهی من فضله انز عالم زلا علا میم یز می ز یاشین الف ز شام ز بشو می یشا او میم زمین انز ای بی الف ز بادل ز دیه زهی من ای با دیه فی ز فا بی الف ز بام ز وبشو فا با او بی ز بی غین ز غز تزا بی دو ز بین بی غزا بین انز عالم زلا علا غین ز غز تزا بی دو ز بین غزا بین او ز والام لم زلیل کف ز کافی ز فیری یزرین انزنا والیل کافرین انز ازال الف ز زابی من بشبم عذابم من بشموهی یزهینون دو بشنون موهینون او ز والف ز ایزال الف ز زا و ایزا قافی ز قیلم زلا قیله لم زلاهی من بشم لاهم الف ز آم زمینون و بشنو آمینو بز بیمیم الف ز ما بیما الف ز ان زیز زلم لام لم زلل ان زلل لم زلاه بشو لاه قاف الف ز قالم و بشلو قالو نونم ز بشنو مم زمینون بشنو نؤمنو. دوستا اینجا واو خوانده نمیشه، ساکینه همزه خوانده میشه. نونم ز بشنو مم زمینون بشنو نؤمنو بز بیمیم الف ز ما بیما الف نون بشنون زیز زیلم زلا اون زیله انزر اعلام یزلینون الف زنا اعلینا و زروای و کف ز یک فی پشفوری و پشرون زنا و یک فورون بیز بیم الف ز ما بیما و زواری الف ز رام ز آهی پشو و را آهو و زرواهی پشو و لم زول و هو هیو قف ز حق پشقو حق بشمو صدل ز صدل ز دی قف لم ز قل مو صدیق لم ز لیم الف ز ما لیما میم ز ما انز آهیم بشو ما آهم قف لم بشقل فی ز فالم ز لیم ز ما قل فالیما تی قف ز تقتی بشتولم و بشلون زنا تقتولون الف میم ز ام بی ز بی یا الف ز یام ز ولم ز الام بی یا لم ز لاه ز هی لاه میم زمین قاف ز قبلم بشلو من قبل الف ز این کاف نون بشکنتی میم بشتم این کنتم میم ز بشمو میم زمینون یزنین زنا مؤمنین او زوالم ز لا قاف دل ز قد و لا قد جیم الف ز جام ز آکاف میم بشکم جا آکم میم بشمو سند سا موسا بیولم ز بیل بی ز بی ز ینون ز ناتی ز تی بیل بی ناتی زیم بسم میم تی ز مت سومت تیز تاخی زل دخستی پشتو میم لم شمول تاخستومل این جن ز ایجلم زلا ایجلا میم ز میم بیون ز بعدل ز دیه زهی میم بعدیه و ز والف ز انتی میم پشتم و انتم زو ز ظالم ز لیم و پشمونون زنا ظالمون و ز والف زل د ایز و ایز الف ز آخی زل دخزنون الف ز نا آخزنا میم یز میسی الف ز ساقف ز قاکاف میم بشکم می ساقاکم و زواری ز رافی و ز فانون الف ز نا و رفعنا بیو ز فوقف ز قاکاف بشکم میم تو بشمت فوقاکم
وابشتو رزرة تورة خبش خوزول وبزو خوزو ميم ألف زما ألف زآتي زتين زناقف ممشكم ما آتيناكم بزبي قف وبشقو وزواتي وزتي وبي قواتي ووسند واسم زمام عين وبشو واسماء قاف ألف زقال وبشلو قالوا سند سامي من زمئن ألف زنا سامئنا وزواء عن زآسات يزسين ألف زنا وآسينا وزواء ألف شنبش رزريبي وبشبو وأشريبو في زفي قبش قولا مبشلو بزبيه بشو مملم شمل في قلوبهم مل عين جمز إجلم زلا إجلا بزبي كف بشكوف رزريهم زهم بكفرهم قفلم شقل بيوم زبي سند سامي ملف سما قل بئساما يوم أنزا بشمور بشرو كف مشكم يأمروكم بزبيه زهي بيه ألف زئيم ملف زمان بشنو كف مشكم إيمانكم لفن زئين كف مش كنتم بشتم إن كنتم من زبش مؤمن زمان يزنين زنا مؤمنين قفل مش قل ألف زئين كف لف كانون تزنت قل إن كانت لم زلاك بشكو من دل بشمتلاكو مطال لف داري ولم بشتل دار ألف آخذ خير زراتي بشتو آخيراتو عين زئين دل لم زدل إن دل لم زلاه زهي لاهي خلف زخالم زليسة دسات تيم زتم خالصة ميم زمين دول وبشدون نون زنين من دون نون ألف زناس دسي ناسي بزفات زتا ميم زمن زنا ولم بشول فاتا منا والميم زموت زتا موتا لفن زئين كفن بشكون تيم بشدوم إن كنتم صادل زديق في زقين زنا صادقين وزروالم يزلي والي يزيات زتام من زمن وزنوه بشو يتمنوه لفظ آب زبات المزدم آبادم بزبيم ولفظ ما بيما قفضل زقدل زدام تزمت قدامت لفظ أي دال يزديهم زهم أيديهم ولم زوالم زلاه بشو والله عن زعلم يزليم ممشمم آليم بيز بيز وزظالم زليم يزمين زنا بالظالمين. دوستان بار به صورت روانی میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. دوستای مد که سمت واجبه باید کشته شو و اندازه 2 الف. من یشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الکریم. دوستایی بود درس امروزی ما. تا یک ویدیوی دیگر شما را به الله پاک میسپارم.